Ka te hā e ono ngā papakainga hō kua whakatūria e te rūnaka o Awarua ki roto motu pōhue. I rungi te tūmanako, ka whai ngā kaumātua Māori o te rohe i e nei whare mo te utu pai. E 2 miliona tāra i ko haina atu e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa. I raro i te hoataka tautoko ko Fiori me te rangahau e kia nei ko kāinga pai rawa. Anei rā, Isabel Prasad. Kua rua te koutou e moimoi ātia ana. No te rānei I pua wai ai. It's very significant, but it's a part of an evolution. There was a number of kaumātua here today and you can see the smiles on their face, so I think there's a lot of excitement there. Kei te marae o te rau aroha I motu pōhue te papakaika nei, e ono ka whare. I hakaia mō ka kaumātua, I roka hoki I te mōhio he uwaua te hoko whare. One would think that there was a significant amount of houses in Bluff, but no, I think we are trending just like the rest of the country where housing is really hard to get. He pūtia nā te runaka me te 2 miliona tāra mai I te kāwanataka. E rewa tonu ana ka utu whare, no reira te hiahia o ka iwi ki te haka papakaika mō nā uri. We are working with iwi up and down the country, realising opportunities. There is a huge potential for what we can do together to solve the housing crisis. Love to have some more papakainga housing up the back of our marae, that wraparound complex service for our pā. Hai tā te runaka o Awarua, he huarahi e tai ai te hoko whare me te whakahoki I kauri ki te whenua. They've got somewhere to go. There's someone to keep an eye on them. There's a measure of community available here, which can be mutually supportive. E mōhiu ana te kāwanataka me nui no atu ka mahi me oti I a rātou. We're not naive enough to think that housing is solved. We're starting to see some green shoots, but our housing crisis is decades in the making. Hai te marama e tū mai nei, ka hunuku ka kaumātua ki e nei whare. Ko te hiahia kia nui no atu ka whare, hai ka rā, kai tua. Isabel Prasad, Te Karere.